Nazaretha Shumayeli wami unalili lokufaka umuntu nembeza benidlalela phakathi kaka wangifaka kusho ukuthi hayi Shumayeli ngiyabonga lokho Nazaretha ngizokhuluma kakhulu nabantu abangagqokile ingubo emhlophe ngoba mangakhuluma ngabagqoka ingubo emhlophe bonke bayazazi ukuthi benza kanjani lapha ekhaya. Manje laba abangagqokile ingubo emhlophe basafuna ukuzwa ukuthi abantu abagqoka ingubo emhlophe babonani. Nazaretha naye engafakile ingubo emhlophe. Mina ngabona isimanga ngayinto ngempela lento yesonto. Umuntu wesport aqala ngoma ebusuku hlala la gym wawungangongiphi. Abuya ngaba umuntu webhola aphatha ibhola elikhulu. uNkulunkulu kaShembe wangenzela isimanga ngagula. Ukugula kwami ngahamba umhlaba ngaze wafika eNigeria lodwa lenyanga la ngitshela ukuthi hayi lo muntu akasekho nimsabi ngibani 5 rand kunikile 5 rand ngihambe naye ugogo uthi ungasivuli isikhwama lento ahamba nazo zizothatha umuthi wami bangabuya ngaya la eJemiston emkhukhwini khona inyanga kwakuthiwa yakaKhumalo kwathi uyilwana isibheki yalandela inyanga ngabekwa senbekiwe endlini bafika omunye wakasibiya wathi hayi lemise lapha lebi kuyolunga sengihlula ibhedlela ngangena ebhedlela bathi ababoni lutho mafika lapha wonke umzimba akukho la ngazange ngikhabe khona kamuntu wathi kuphi ikhombo ngezwa kufutha wonke umzimba wathi angihlale phandle lapha ngahlala ngithena sengihleli phandle ngoba manaza ngangiwa ngihambe ngifike ezweni elinotshani obuhle obuyelo obuphephezelayo ukuthi iground enhle ngibona beza lapha bathi mase bala bese ngivuka bangafiki kimi kanti inyanga yasho yathi uma wakhe akafuni nayo uyabhikisha inyanga yathi hayi ngibona isakazi lapho uma wakhe uyabhikisha akafuna ngabe lo muntu hawu ubuye ngithi hayi niwe ngiphapha mangivuka lapho ngihlala ngeyibunu umfowethu angibamba ngihlalisa le ndaba yezwe inkinga ukhuluma umuntu ekhanda uthi ayikho inyanga ezokulapha kanjengoba ngisho ayikho inyanga ezokulapha hamba kaShembe ngalesikhathi akhuluma nomuntu nami ngiyakhuluma inkinga la ikhona uyakhuluma mina ngiyakhuluma nabo bayangizwa lapho bangiqeda ngithula bathi sizoya kaShembe kuphi ngithi kanti lo muntu useshizwa wathi fonelani
ungwenya athinta usikhakane eDalhausa lo nashone angumvangeli uzamhambisa inkosi la ikhona lo muntu utshela ukuthi angihambe kanjani kodwa ngimboni benze njalo bakhulume bafone bathi athi usikhakane eDalhausa zozani naye kodwa ngisazozwa ukuthi inkosi ingakuthi la ikhona inkosi iyongena eJudiya kulo sibili sasuka la olosibili ngaphikelele eJudiya hambe ke ngikhuleka yonke le ndlela imimoto bangiphuzise lo manzi uthaphabe ngivuka zaze sawufika eJudiya safika ekuseni phela manje usikhakhane umvakelo wayeyaziwa kakhulu lapha kubafundisi wabafika wathi hayi letha umuntu ogulayo umvangeli uzwana gijima yokhonza ngaphakathi athi ubaba uThixo hayi abangene ngangakwazi ukuyihambela amaNazaretha ngihamba ngabantu ababili angibambe ngifake lapha ngiphakamisa ingalo ahambe ngicathuzela ke njengengane ifundisa ukuhamba sengigulile 7 months inyanga ka8 lengikhuluma ngayo kodwa ukuhamba lutho ngiyagula nje mangifika lapho masingena sihlala eminyango eJudiya lapho tema sesihleli ngesikhathi bahleli mina ngibona inkosi ngaphakathi basolo bangibuka ngiyayibuka iyangena ekamelweni iyaphuma iyangena ngapha iyaphuma iyangena mina ngithole ngithethe ngibuka lo muntu ukhona umuntu usendlini uthema sathwala isigqoko esimnyama asazokuza emnyango ngafuna ukusukuma sengiyisukumela ngithe ngifuna ukubaleka ngiyasukuma mangisukuma angibambe umvakeli isikhakhana ngihlalise phansi uthema phambi kweminyango kaNazaretha inkinga njalo kuphakamela waqhamuka inyanga yezulu ithema isesemnyango kwaba inyanga yezulu zoyibiza kanjalo ngoba ngangamazi mina ngizochaza ukuthi ngayibona kanjani yathi mayiqhamuka la wakhula angisakuboni kumbona ngibona isikathulo ibhlukwe umjivo omnyama angisasiboni isigqoko angisakuboni ukuthi lapha ngibathe ngifuna ukuphakamisa ikhanda na umile phambi kwami uThixo limile inkosi kodwa manje ayikhuluma futhi ngiyabheka emina hayi ebusuku ngiyabheka hayi ebese ngizwe lithi uphethwe yini wena ngithule uphethwe yini ngibambe latanyeni ngikhumbula kahle ngabamba latanyeni wahleka ubaba ngezwisi nje ukuthi uyahleka wathi apha amafutha wamnika usikhakhane wawabusisa waqeda wathi lamanzi ami lawa washo kanje wathi ngifike ngicele lahlala khona aphuze lamanzi adle lamafutha lamanzi ami awaboli noma ngawafaka edramini washo kanje ubaba wathi noma ngawafaka edramini awaboli mangiphume ngithi mina usazongithathazela bafuna ukungisukumisa angifuni ngifuna ukuthi angiphulekele phela ngenze inyanga bathi asasukuma ngisukume labantu bakanti akangithintile lokungithinta ena ngimbona ubuso bakhe ngithi mase njengalapha ngiphenduke ngithi ngimbone manje hawu ngibuya lapho ngithi mangidlula isihlahla sikhona isihlahla esikangapha eJudiya lapha waphuphe egeyidini hayi izithilwane sengihamba siyahamba manje babaye kodwa sona sikushiye Eseleni iwe phansi uphuma igwebe kule ngakathi uzwana uthanda usikhakhana thathe uthi lo lesihlahla ngifaka amafutha emlonyeni akuphuzisa amanzi bathi awumyeka aphumule ngihlale ngasukuma ngayihambela same time ithethe 8 months wonke 7 months ka8 ngayisukumela ngaye emotweni ngayibona imoto ngasukuma ngayo khona wathi isikhakhane sophilile wangibuza kanje wathi ngiphilile ngabe ngiyala afike ngalala ngina 5 days ngalala uthola zicima iTV lwana iTV
bathi awucinywa i-TV kuyikhanyise futhi hey ngiphume ngene ekamelweni 2 minutes kungakhabi kuthi kule 5 minutes sekudla ngiphume ngiyongena kwe 5 days 5 days kodwa uShembe wangiphilisa i5 minutes ayisakuphela la amen ngaphila thini namhlanje amen ngoba ngikhona la wazongisamplela khona ukuthi uNkulunkulu yabona uShembe uyinkinga ngempela uShembe ayikho futhi ushinyanga noma ungaya kupha ikefana naye uthe mase sengiyobonga enkosini eJudiya mile ngomqondo wami ngifuna ukubona lo Shembe omude kanti hayi ngisambona ngaphikisa abafundisi ngasizwa umfundisi khani wathi lalela unjalo Shembe bombo unefoto ngakhomba inyanga yezulu la avulela khona ukuthi oh hayi lo uThixo lalimbethe inyanga yezulu amen base nginikela enkonhliziyami yami yababuhlungu athi ngimbona sengikhipha amakhumbi amathathu free ngabanika ngathi hayi thathana amakhumbi ngihambe niye kuloko la ngiphile khona nifuna ukuya khona ababathi hayi bantu siyafuna ngathi lawa amakhumbi hambani sandanezo lesasi saselapha eCapetown hambani niyakubhadala lutho thathani imali zenu zokudla nje kuphela ngizofaka petrol driver nginike imali yopetrol nibonga ukuphila kaShembe nenkomo ngayise mntana house wathi baba uyithatha ngathi ngokuhlale khona baba lekhuphe wathi kuphela wathi baba ngizobonga ukuphila ngicela lokufa kungaphindi kubo lawa ngisamplela khona ke esibhanyini yabona akekho umuntu ongathi manje njengoba ngimela nje nidubula nibathathu nithi ngeke sidubule wangisamplela uShembe la ngazange ngaye enyangeni ngoba ngathi manje ngipaka imoto seseze ngaqasha nomantshingelana ukuthi mangivulela igate masiyane nithi chophe ngoba baphelele emagate lezo nsuku lezo babephelele emagate ngathi ngizothi chophe masinyane lensizwe ikhona la manje ikhona isaphila bonke basaphila ababuka leso sika leso konsizwe adlamini emsinga bathi yenza imbiza la kamayemani bathi yahamba ebusuku ngalelo la ngamgcina ngalelo la wavela wahamba ebusuku azohamba ngalo wathi ngikade umuntu oduthulwayo ngime gate lo muntu oduthulwayo manje nithi uShembe njengoba ngithi uNkulunkulu bafowethu mina engayigqokile ingubo emhlophe akukho angakwenza uShembe akukho isibhamu asisebenzi mina zange sithinte ndawo azange futhi ngizizwe mayikhulu ngoba ngathi kubalela ngathi ngema ngathi uthi ngathi kusoba ngema ngathula ngathi tutu bayikhomba babathathu umuntu umela lo phakathi nendawo wawa ngokuhlala wabheka phezulu wavuka ugijima ngezandla wathi makagijima ngezandla wafika washayisa imoto yabo ingamlamagrill yabisuka le amasithi sawuwaphambili wawubaphume kubo bobathathu wasala wani wasala udrive duma leyo moto kanti beze mabaqeda bangene babaleka kodwa kweza bona sebabaleka inkinga leyo ngathi mngedlamini selele phansi angisambona uneflat phansi angisambona nami uThukulu dlamini kanti ulele eduze la ebethi uyovula igate kwaba kusinda kwabo kodwa kathathu bangigeja enye yangena nami insizwa eshop ngilandela ngekhala konkala vele bovu ngihamba bangilandela bangena phakathi eshop ngena phakathi eshop ngena nabo simi wathi manje aphuma afika wangibheka waphuma wathi laba bangaphandle hayi asambe ngizobuya ngiyi1 sengimbekisile wahamba basuka bahamba wazotshela malume wakhe sasinaye la sontweni wazotshela malume wakhe wathi lo muntu lo ungixakile malume lo muntu lona ayoke umuntu othuthulwa loya wamxoxela kona ukuthi wabona ngisho ukuthi abantu bakithi mina engagqoki ingubo emhlophe
ningenele nina endaweni ekuyiyo yiyo. Akujiki once nje uma anyantshela Nkosi, angeke abantu abangaba gqongo bemhlophe bangeza beze kamnandi lutho sonke seza kabuhlungu. Seza kabuhlungu kodwa namhlanje sifakaza ngoshembe. Seliqeda ke ngoba sibaneni ngingakhuluma ngonyazi bezulu. Inyazi bezulu lingisize la Emelo ekwandini. Ingane seyokwenziwa i-operation ukuthi izohamba nge-wheelchair. Wangisula nokungibuza igama elilodwa unyazi bezulu lathi le ngane ifunde kuphi. Ngathi le baba ihambe yayofundela umsebenzi eCape Town. Wathi apha amafutha, ngamnika amafutha. Wathi umrabhe uqale nimthobe ngamanzi abusisiwe ebese uyamrabha. Bamrabha aqeda 2 days. Namhla ugalela phana kaGumede shadi. Une uyadrive una akukho nje ukuthi kodwa besodokotela sebaqedile ngokuthi kufanele ahlale ku-wheelchair for i-spinal cord asilungile. Ngoshembe nangukhona ngokuthi-ke inhliziyo zabo bantwana bathanda bo amen kodwa egcineni bagcine bathi uJesu waseNazaretha. Manje ushembe uNkulunkulu manje. Hayi ngingahlala ngenzeni kodwa ushembe uNkulunkulu. Amen. Nikithemba bantu eningakamboni uNkulunkulu zinsizwa nentombi ezingakawumboni ushembe. uNkulunkulu ngempela. Amen. Akukho umuntu ongazange wayothwala ibhame ezintathu zidubula zingadubuli. Umntangele nawe shopha aphuma atshela asapheli. Simyeke lo muntu. Ngizobuya ngedwa. Kanti ufuna manga uzotshela malume wakhe. Uthi hayi lo muntu osonta nayo unje. Ngoshembe. Amen. Ngiyabonga Shumayeli usiduguzela ukuthi asikhulume. Shumayeli Mkhabela usakhumbula lesasande sasibamba nawe. Uthiko lisedunguzela. Mina ngakhathazela uPhuma Mkhabela wayengapha ngapha kwangena ubaba Phuma ubaba wami sasiphakathi endlini. Ubaba wafika wakathi uyandlula uyophuma umnyango wajiwa ngena phakathi wethu wasibamba izandla ngapha nangapha. Ngakhathazela ngishaywa ivalo uyithule lithule nje uthiko esandleni selingasaphumi endlini. Kanti phakathi neviki izoshintsha ibhanti. Saba mina ngithi mina Mshumayeli angazi noma wayethi uzokhula noma uzokwenzani. Sengikade ukuthi ngikhule ngibe mude insuku zami. Inkosi kusise nendlini. Amen.
isikhathi esincane ngizothatha nje ama-minute ambalwa ebese ngidedela abanye. uShembe uNkulunkulu sisho ngezinto esizibona ngamehlo uShembe asenzela zona. uShembe akaphuzi ukuphendula ngaleso sikhathi ucela ngaso. Amen. Bethi uNkulunkulu uyashesha ukuze uyaphuza ukuphendula, uShembe uyaphendula ngaleso sikhathi. Amen. Kilapha eMazarethe ngwabashelebe isibongo mntukatuba ngokuzala ethempele esibungiseni ethu Mshubayeli Mezi. Ngiyabonga uMshubayeli ukuthola ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nje ukuthi asibeke okuthile ozokwenza abantu bazi ukuthi silapha nje sise saba leli zinga esikulo kungani. Silapha ngoba kwabangaze nabafikayo abakhona la ekhaya ukuthi uShembe sizela ngapha kuNkulunkulu. Ngibongela abazali bami lapha abakhona ngathi uNkulunkulu ngabakhumbula okuyibona abangishiya kwenkonzo kaShembe. Kuningi engakhuluma ngoShembe angenzela khona nangasengenzele khona. Abafowethu babekile njengoba sebebekile bethu uShembe ukwenzela izinto ongacabanga ukuthi bengazela zona. Isikhathi esiningi ngibekhona la embonini lesiyokusebenza amatekisi. Kuba kwangekho uShembe ngaba ngisekho mina. Impela asezenzile ngisafene leminyaka engaphezulu kwama-20 ngomholi kwenhlangano ethile esisebenzelayo. Kodwa ngoShembe uyena ungenze baze bafika lesikhathi kuthena uma kufika lesikhathi ngathi cha ngicela ubeke intambo phansi afuna izilinye eshise ngaleyo nto enishisa ngayo abantu emhlabeni. uShembe ngimbonile mina esebenza kimi bengiJulayi ngiyeJulayi ebuhleni bamaNazaretha ngifika ngiyacela kuShembe ngithi Shembe ngiyacela ukuthi ngime kulo msebenzi engisebenzayo bese ngicela ukubuyela ekhaya namanje ngisasho njalo ngiyacela uShembe angize ngibuyele ekhaya ngiyogugela ngakhona. Ngithi Shembe ngoba nginenkinga ngithi umngamo washona ngathatha unkosikazi ngakhona ngamenza ukuthi abe eNazaretha ngoba ngithi uzomlandela kodwa unenkinga. Ngiyambona ngicela Shembe umuntu engizohamba naye. Wathi uShembe inkosi isisi. Kukhona-ke engibona ukuthi ngiyakweleta kuShembe kufanele ngikwenze. Ngithe ngibuya kuJulayi ngize lapha mangilele endlini uShembe wafika kimi ngangezulu yathi uthe wenzelana ngangingiza ngasho okuningi ngakusho nakho lokhu ukuthi bengithe ngicela nakuzo. uShembe wenze into engazi ukuthi kufanele ngiyiphendule ngithini. Uma iqhamuka kimi uqhamuka nomuntu wesifazane uphethe ingane ubelethe ingane ngingazi awumbuze lo muntu esifazane athi ushala nobani ngingigize mina ngingazi ukuthi ngimbuzelani ngoba lo akuye lo ngicela kuyo ngabuza umuntu wesifazane ngimbuzelani ukuthi ngishala nobani. Ngithina ngamphendulanga uma sengiphapha ngiyabona ukuthi khona lapha ngenze khona fanele ngihambe yosho lokho akuthabena ufanele ngikusho ukuthi ngishala nobani. Ngiyacela-ke kumaNazaretha ngabafowethu esinabo la eGoli ngathi singayihamba kahle le ndlela kaNkulunkulu sihambe ngokukholwa nangobuqotho. Okunye engingakubala ngoma ngishesha ukuthi uShembe uNkulunkulu ngibonisele izinto kimi. Ngithe uma ngihamba ngekhaya ngifika ekhaya ngidabula indlu ngikhanda indlu njengokuthanda kwami ngokwamandla ami. Ngithe uma indlu inaphuza ngavelelwa inkinga. Uma ngithi nje siyoqeda izophela indlu ngavelelwa inkinga ngikhona la emsebenzini ngaboshwa. Uma ngiboshwa angangazi ukuthi ngiboshelani. Ngihlale 3 years ngikutrial ngisejele ngazi ukuthi kufanele ngenze njani. Kodwa mhla ngiphuma uShembe wafika ngewindi kimi wathi waqonda wenza ngewindi ngambona ukuthi namnandi unyazi. Nje uma ngiphuma ngiye khona ngadlulwa abantu abangakholwa
abafuna ukuyozibika kuye. Lapho bengikhona ejele kwafika kwaphenduka abantu abaningi mina ngikhona lapha ejele ababelandela mina ngoba bengibona ngithandaza ngivuka kodwa kwagcina sekuyibandla elikhona lapha nakhona. Ngangibatshela ukuthi uShembe uyaphilisa, uShembe uzokhipha la ejele. Kodwa noma ngathiwa vuma ukuthi uma kukhona okwenzile wazi ukuthi uNkulunkulu akusize ungaphiki into oyaziyo. Kwenze kanjalo kwaphuma kodwa kufika ilanga lokuthi ngiphume kimi ngaye enkantolo eminyakeni emithathu esengiyishalile. Bafike bathi hambe buye ekhaya ubuye ngeyi6 zameyike ngenyaka olandelayo. Ngithe uma ngiyakhona kwathiwa idala liphelile angangazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyacela ke uNkulunkulu kaShembe uma kukhona abakithi ababoshwa bavele ngikwazi ukuthi ngikwazi ukubahlawulela amacala abo lapha abakhona esigodini sosizi ngenze konke okufanele ngabo. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe ngalawa mazwi ngidedela abanye abafethu ngehlele ngezansi Nkosi kusise ngizule. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngiyagxuma ngiyahlala njengoba seshilo umshumali wenkosi wathi asigxume sihlale. Bantu benkosi yasezulwini la ekhaya kudliwa ivangeli kaNkulunkulu. Amen. Ma wehlula leli vangeli lishuya la ekhaya sanalezwe obe wehlulile. Ngoba la ekhaya siyakhokhelwa siyacancathelwa izulu kaShembe. Amen. Lapho kamadoda leli bandla kuleli bandla esikulo indoda thwele umthwalo onzima bafowethu. Indoda kumele ibe indoda emzini kayise. Amen. Indoda kumele ibe qotho bafowethu. Ngani ngoba makushawa abadala beshaya la ekhaya bashaya indoda ngoba yona kumele iqondise izinto ezingaqondile phakathi ekhaya. Amen. La mazwi abantu benkosi yasezulwini ikhumbula amazwi amakhehla engiphule phakathi wawo ayishumayela ngelanga ithi bathi la ekhaya wakhona indoda wakuthi njalo bangaba unikelwa njengoba kade isho insizwa ekuseni yawadlamini beyishumaya ekuseni ngokunikela ovele usuke nawe unikele. Kodwa le ndoda yayinikela njalo uNkulunkulu wasebuhleni inkosi ilanga lamalanga inikela isonda sizwa zasezulwini nomadoda welibandla konde uqwashisa nani yayiqwashisa. Amen. Lesonda sasonyaweni lendoda njalo makunikelwa inikeli baba izobeka nasi isitolo esingapholo enyaweni lwami. Wahamba abantu benkosi le ndoda yayiyeka ukunikela phela amandla ngoba isitolo asipholi. Ayazi usidalo wayini isitolo mhlawumbe nawo lesitolo esingapholi awazi senziwa yini. Ngenye ilanga inkosi ilanga lamalanga yayibuza le ndoda uthi hawu namhla mntanami wangeza uzonikela isitolo esikuhluphayo ngoba njalo uyawunikelela kumina isitolo esikuhluphayo esingapholi.
ithi baba ukuthi noma nginikela lesonto asipholi. Ithi Nkosi waqayile ekhaya. Njoba sila eGoli nje sinele kuye emakhaya. Noma umntwana uhlala eGoli siyakhohlwa ukuya emakhaya. Ithi inkosi lesizwe waqayile ekhaya baba. Isho lesizwe ithi yabona-ke awuhambe ekhaya. Mawufika ekhaya ngo-6 ntambama wenze umthandazo wokulala ka-6. Waqeda umthandazo ka-6 bese uvula iwindi ulunguze noma umnyango ulunguze uthi ubonani. Lento ayibona ungayilwisi noma ungayikhulumi uthule. Uthi futhi ngo-4 uvuke ngo-4 uthandaze umthandazo ka-4. Emva umthandazo ka-4 bese uyavula iwindi uyalunguza uthi ubonani. Into ayibona futhi ungayibangela umsindo. Yothi ungabona into ayibona bese uyabuya uza kimi. Untshatha uboneni mntanami. Ngempela sizwa yathi mayifika ekhaya yawenza umthandazo ka-6. Yathi mayiqeda umthandazo ka-6 yavula iwindi yalunguza. Mayilunguza yabona ingane zawo zamantombazana ziphuma namasoka zihamba. Yabuya lala. Wathi ngo-4 yavuka yathandaza ngo-4 yavula iwindi njengokusho kwenkosi. Mayivula iwindi yabona iy'ngane zawo zamantombazane zibuya zizovula isango noma igate ziphezwe namasoka. Yasuka lapho indoda yavuka yagqoka yahamba yaya enkosini. Ithi inkosi mntanami uboneni. Ithe la yaqwashisa njalo ngoba thina madoda sithwele umthwalo onzima okumele sibheke imizi yobaba bethu noma obukhulu bethu. Amen. Mayifika enkosini ithi inkosi mntanami uboneni. Baba ngithe mangiqeda ukukhuleka ngomthandazo ka-6 ngabona iy'ngane zami ziphuma namasoka zihamba. Ngaphinde ngo-4 baba ngabona iy'ngane zami zibuya ziphezwe namasoka. Ithi inkosi-ke lalela-ke mntanami, lesilonda esilawo nyakweni lwakho singapholi inhliziyo zabanikazi balomuzi owathiwa uGadi ubheke wena ndoda. Lento ezibuyenzeka phakathi kwalo muzi aziyithanda abayithandi. Yingakho seziya isilonda kubona sasavela kuwena. Laba abantu abenkosi ngiyaqwashisa ngoba njengoba sidapha nje eGoli uye emakhaya kancane, kodwa kumele bayindoda ujwayele ukuvakasha ekhaya yobona into ezonakalayo phakathi ekhaya. Amen. Yokugcina ngcile nendaba engifuna ukukhuluma abantu benkosi ngoba abaningi abafethu ngale impunga nami ngimpunga nje incane ngalezi ngaphambili kwami-ke. Ngenye ilanga bafethu anoqaphela omashanyonga. Amen. Qaphelani omashaya inyonga. Ngenye ilanga insizwa ila iGoli noma eThekwini iyasebenza.
umama usekhaya yedwa ekhaya alibheka ekhaya umama aqhamule imamba inyoka ingene ekamereni mayingene ekamereni inyoka acabanga uzothini ngoba akekwazi ukushaya isaba inyoka aphuthume umashaya inyoka khona indoda aziwayo endaweni ukuthi beyabhekana nenyoka nje hawu ayishwa inyoka fika umashaya inyoka iphi kuthiwa naye esekamereni angena umashaya inyoka ayishaya inyoka ayibulala athi mase ibulela inyoka umashaya inyoka athi inkosikazi yebo baba ukusizile bonile yebo kunjalo baba wakuthiwa bengekho wozokwenza njani wosizoba angazi baba yabona ngoba ukusizile ubuzofa udakho ayisegoli sizwe yimina kumele sizwane yazi ke wayiqonde ukuthini hawu baba ngeke kulunge hayi ngithi usizile ubuzofa wena inyoka udakho ayisegoli segoli yabona ke nkosikazi othi bengaba ehlathini uhlala kwami uze ubone ukuthi uyotheza kuphi avuma unkosikazi mayihlathini adliwa ngomashanyoka alandela kancane umashanyoka afike la ikhona unkosikazi benze lento ke leyo ucabangayo nawe ekhathi benza lento ecabangayo mntashebe khambe inyoni lenyoni bangumsindo phezu kwayo bangumsindo inyoni hawu lenyoni ifuna le nyoni mhlawumbe khona umhlawumbe namathulawo lana inesidlele sakho wenze njani inyoni yabangumsindo ngayo inyoni bathi bayishaya inyoni ibuya inyoni ibangumsindo baqhubeke nabayizayo abayinaki bangayinaki inyoni kanti akusiyona inyoni Bana bazamahle enkosini njengoba singayisana nezo ushembe unyazi wezulu ukhona amen njengoba usemzini wakho la uhlezi khona ushembe unyazi wezulu ukhona amen ngisho uphi noma ulelephi noma wenzani ushembe ukhona uyakubuka isa lashembe lifihlekile enhloko kumele sikwazi lokho lenyoni bangumsindi bangemsindi bangayinaki inyoni kanti akusiyona inyoni abantu abalele ethule lomhlaba bangakosikazi baba baza lomhlaba wenziwa unkosikazi ebeganile nobe ekholisiwe emzini wendoda hamba isikhathi akhulele unkosikazi Kuleso mashanyoka basobhana mashanyoka akhulele athi mase khulele unkosikazi abe neplan uthi ngizokwenza njalo manje ngiyazi ngena kusona asikanimani angivele ngimfonele ukuthi hayi ngizomvakashela eGoli noma eThekwini afone unkosikazi baba ngifuna ukuvakashela ukukhumbule bese iyavuma indoda afike unkosikazi ahlala lo nsuku ahlalile ayisengicela ubile ekhaya ahamba ubile ekhaya mayisekhaya baba ngiyazisola ngathi sengimuhle hawu hamba izinyanga abeletha unkosikazi mayibeletha akhipha ingane esidalwa ingane yamashanyoka akhipha ingane esidalwa la ekhaya baba ngizeke ngane nje wazi kuhamba inhlobo akahlobo lengane hawu uhanjwe kuye kubantu yonke indawo hayi ngala isizakali khambe umuntu umumbe yaphuthuma
athi khona uShembe wama sekubheda sawushula kule nyangeni sawushula ngabathandazi nabaprofeti yebo khona umuntu oqhamuka athi khona uShembe hambe kuShembe siyezwa ukuthi uShembe usukumisa izishosha abangahamba baba uNkulunkulu amen yebo yesizwe lokosazwa bayakubabona kude baba uNkulunkulu bayakubabona kude wazonke into yakho nenhliziyo yakho neyami uyayazi ukuthi nje yimbi mabefika enkosini baba shindoda baba leseka ngumntwana baba siyeza ukuthi baba wena uyakwazi ukusindisa abantu nengane yami izalwe isidalo kanje ingakwazi ukuhamba ithi inkosi nkosikazi baba uyafuna ngikhulume athi baba ungakhuluma uyakhumbula ngena inyoka emzini wakho wathi baba wafuma shanyoka wayishaya wayibulala yebo baba wenzalo mashanyoka ayaluze inkosikazi azothi yayindoda ethuzana wenzalo mashanyoka na hayi baba lela kandoda lengane akusiyona yakho lengane eyele ndoda eyafika shanyoka emzini wakho soya manje ngake mthwale wenu nihambe ngoba mina Shembe angiwathandazela amaveza endlini twake abantu benkosi indoda yabamba unkosikazi ithi yamshaya wathi inkosi bakhipheni baphuma phakathi komzana kaNkulunkulu lo ngani abantu benkosi ayizange yaphila amasizwe kuthiwa yagcina ukushona ngiqonde ekuthenini abantu benkosi la ekhaya enomuza kaNkulunkulu esikubona mase ehlula namazwi angaka esiwaphiwa la ekhaya izinsizwa zasezulwini umshumelo wala ekhaya umshumelo umkhabela nomkhokheli ngale ngomama ahlula leziyalo soba neshwa ngiyangizwa bangcwele amen soba neshwa ngoba lamazwi noma leziyalo ziphuma kuShembe uqolo wakhe unyazi phezulu uShembe yasithanda la ekhaya esana lezifuna singene ezwini lakhe noma ngaba kunjani uShembe yafuna singene ezwini lakhe ngalo mazwi inkosi msenizwile amen Oluthando lobutwana olungafiyo amen amen Nkosi yami Mbingelela maNazaretha mbingelela abashumeli nomkhokheli Ngiyaxolisa nje ngiphethe umkhuhlane maNazaretha uyangithinta umshumayeli uyangithinta maNazaretha yazi kuhle lokhu okula isandaneso anothandana siyathandana la isandaneso uthi into yasezulwini ugagateni bathiye inkosi egazi ezinyeni mansobeni uthi ngalonkosazana uthi uma uzonda omunye umNazaretha ukwazi ukuthi uzonda uShembe uqobo yacela ke nami maNazaretha engcwele lo khulumayo inkosana yale entabeni zasemahlaba emsini umhlatho wakhe lo mahlatshana
ekhaya ke bangibiza la bangibiza bathi nguvusi igama kababa ekhaya bangibiza ngokuthi umshana Manase letha ingcwele njengoba sebekhulumile umshumayeli wathi asifakaze ngoshayela Manase lethe ayingcwele ushabo uNkulunkulu ake ngithi ukuthinta kancane nje ngiyacela ke ngicele kancane nje nakwabakithi abahamba emhlabeni obaba omkhulu uqoqa lifaka ngokugijana ocishishwe indlava nonkombini nobaba ngudungudu ngene imali phasa imali sibheke nogogo nokuphuza zamadoda mamkhonasa ngiyacela laba ekhona nabo kusiyami babe nami njengoba ngikhona Manase letha ingcwele nansi indaba yasezulwini kade kunomhlangano omkhulu kaJulayi yingakho ngithi ngifuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu uthemba uNkulunkulu ngizothi nje kancane ngithi hlephu ngapha umntanami wagana uma iganile umkhwenyana wakhe mayethi yavuka ebusuku ubona umthakathi wehle endlini phezulu useyahamba useyomangala enduneni ngikhuluma ngoshembe njalo ngizongizwa ukuthi ngikhuluma ngiyakushembe la ngiyakhona uma efika enduneni uthi ufuna ukumhlawulisa uthi umkhwenyana ngeke ungihlawulisa angifuni ukuhlawula kuze kuncengeke ngathi umfowabo hayi ngizomhlawulela mina umfowethu nayi indaba yakhe ayikhona thola lo umfana akahambi uhamba kanje uyashesheleza uhamba kanje uphinde uthole wesibili naye uhamba kanjani thola intombazana uyahamba lokho intombazana kuyagijima manje nayi indaba Manase lethe ngimtshele ngoshayela uNyazibezulu uhawula ikhafula ekuthuthuke naphinda ihawula ithuthuka ikhafula wathi umhle Nyazibezulu umhle eThebalete indaba eyikude yesintabazo uNyazibezulu ukilima umntana wahamba ke nomkhokheli maphungula walapha ejozini uyazi uHadela bahambile nomntana yena nomntwana lomfana izwana indaba Manase lethe ufika wasukuma uNyazini nithi ushembe uyini ushembe uNkulunkulu ningezwe ngabantu benikhohlisa nina ningagqokile ngiyajabula funa nikuzwe lokho esikhuluma ngoshayela ngikhulume ngomntana wami ukuthi ngolonkosazana ugaganele bathi abantwana ukushuthi umuzi wakithi ongezwayo kuhlanganise ne-2012 awuhlanganisa umndeni wakithi angeke ngimtshele ukuthi kwenze kanjani uhlangene namhlanje bengithi mangithola amantombazana phile mangithola abafana ngiyabona ukuthi babechithe kanje kwakungabafana kukhona okwakufika mhlambe kumagodi bese kumphazamisa ahamba ngayo elokhuzeni nokuthimba lamakhosazana ngoba ngizwa ngithi ushembe uNkulunkulu nje uNkulunkulu ngempela ushembe ungaduki futhi udukise umuntu uthi kwasha kwacima kwavela amanangana ayikho inyanga edlula ushembe uNyazibezulu uhabula ikhafula ekuthuthukeni angikhona ngiyomtshela ngelinye ilanga ukuthi ngithi uhabula ikhafula ekuthuthukeni kwakwenzakalana ngiyomtshela ngelinye ilanga ngoba namhlanje akuqaphu nje ngingadluli kakhulu bakhona abafowethu nabanye bazokhuluma ngihamba lapho Manase lethe mina ngizanga nje uzolokhu ngafika ngathi hayi ngithathe ubani ngizelokhuzeni Manase lethe ngithi ushembe nje uNkulunkulu ngikhuluma la ngelokhuze COVID mina befika kimi ushembe ngitshele bathi ushembe angeke uphathe lokukufa khuluma ngonyasi lufika kimi COVID ibaphethe COVID
abanye bekho bashona kodwa umlofika kimi lathi ngilele kodwa ke naye enye into engifuna ukunitshela yona uManazaretha ayingcwele uboyiphatha kahle umbhedo wakho uphathe kahle ihlamlukile mina akekho ongangazi lapha nala ngikhona lapha naManazaretha amanye ayangazi ihlamlukile lo yambhedi wami awulala omunye umuntu ngaphandle komkamo sekhaya akekho lala kulo yambhedi ngoba uzonqola umbhede uma ngabe ifika ingilosizo ifika kuwe izofika ithole elinye iphunga ingatholela iphunga ukuthi iphunga leli kabande liphunga manje ngithola la ibaleke ihambe noma kukhona into ezokusiza ngayo mhlawumbe ifika iza nephupho kuwe izokhuluma mhlawumbe abakini bazokutshela ukuthi ntanami njengoba kuyishena nje hambe yokushela ukuthi kufanele ukuthi kwenze ukuthi nokuthi nokuthi izoza kanjani ingelosi ungcolile ngiyaxolisa uma ngabe kukhona engibaphula imoya kodwa nje sifuna sikhuluma iqiniso mina ngiyalikhuluma iqiniso hayi angikumpelisi ishembizweni ngiyakhuluma iqiniso ngiyalikhuluma nje ngilibeke ngithi no noma ngakuthiwa kufiwe noma ngakuthiwa kunjani ngiyamtshela ngithi yemfana akhuluma iqiniso usikhuluma iphutha akani wena uthe wena wayengakusho lokho sengisho ukuthi ke Manazaretha engcwele ngikhuluma ngoshayembe unyazi lwezulu ukuthi luNkulunkulu uma wena ke uzothi hayi uyahamba nje ngiyaxolisa uthi uhamba nje uthi hayi ngiyahamba nje ngoba nangu umngane wami uyahamba cha ushembe uzokuvikela ushembe kukubi ikhona inhlansi uthi bekhuluma la emafikini aphelile ikhuluma ngombhekeni ababe khona bayazi umbhekeni sayambuka umbhekeni siyababuka umbhekeni ikhuluma ngombhekeni niyamazi umbhekeni Manazaretha mhlambe ke laba abangalokhuzena abamazanga laba bangaqhokile umbhekeni amantombazana afaka lesi sketi sibonisana aphambili uthi ngibone uthi kwenzeke insizwa iyothenga imoli idrive ama-truck yathi mayingena emoli iyothenga nangi intombazane ifaka umbhekeni funa niqaphele lokho insizwa siyalingeka la ngaphandle ngiyakutshela impela ungathi washa kwacisha kwadlula amalanga mawuyinsizwa umokholweni nomokholweni ungashintshi mawulingeke nje lokho okukulingayo phela ngoba ilingo zasemhlabeni zivele sikhona lensizwa lena mayishela lentombazane lentokazi ithi lentokazi asambe sikhaya emzini wami mayifika lapha yana kunezinja amagofu la lumayo fike awakhuze wathatha wabeka la wabeka khona yasho njalo inhlasudi la ufuna ngikuzwe lokho nina engaqokile ukuthi ma uyiNazaretha kufanele uyiphathe kanjani ungahambi nje wenza lokhu nalokhu ngikusheba kakufuni uthi mayifika lapha yana wenza konke umphakela ukudla wenza konke uthi mase kufanele ukuthi sekufanele manje ukuthi sekuzokwenziwa lo lokhuza phela seyamthatha thatha isibhamu ama nesibhamu yomfaka lapha ekamereni mayifika lapha ekamereni ifike ekamereni lapha kanti khona inyoka siyamvalela ayimvalela ikhiya iphuma iyaqhamuka inyoka izakulokhuza wacula iculo lasezulwini nowaseqhamukile unyazo lwezulu ubhombela usitimela samampondo indlamhlathi kamayekisa yaseqhamukile yahamba yawuthatha isikhiye lapha entombazaneni yayivula thatha inyoka le ijiba lapha yayivula yayiphuma insizwa ayilala isizinja zalala wayiphuma lensizwa yayihamba yayigibela etruckini yayibuya sikhuluma ngoshayembe thina unyazo lwezulu manje ke nithini nithi umuntu bathi umuntu namanje bathi umuntu ungasho baba wakho uthi ubaba wakho mayishoni ukuthi idemon angafika kuzala kusuphinde ukuthi idemon ngeke uzungene kwabakini mawungenzanga kahle ngeke ungene kwabakini ushayemba ngeke angene uthi nama ngikwazi nabakini ngithi bathi abakufuni manje nama ngikwazi nama nginazo nginale lakhiso
Manazaretha ingcwele sikhuluma ngoShembe. Shembe lesikhuluma ngayo inyasibese ukukhabula iCatholic thuthukile. Into yasezulwini liyana. Uyibona kodwa mayisiphuma iphumela ukuzeni endlini ize impotho. Ngeke ibone manazaretha ingcwele. Ngeke ibone ungathi akahamba phansi. Ungathi uhamba laphezulu. Into yasezulwini. Sikhonza uNkulunkulu webafowethu. Ningadideki weManazaretha. Kuthiwa ozwayo onendleba kezwa. Yisho njalo ilokhoza. Ngeke ngiyikhothe incwadi, ngeke ngisikhothe ngoba ngiyendedele nabanye abafowethu. Inkosi kusiseni izweli. Amen. Nkulunkulu baya Ziphinda uManazaretha. Amen. Lokhulumayo umfana kanene nje naye usanda ukukhethela inkosi omusha nje ingane encane. Amen. Kanti inkosi njengoba babesilaya sengathi yonke into abasilaya ngayo abalingangeni ethini ezingavuzi. Amen. Bantu benkosi ke mina ke ngidabuka le mazizi eBergville. Angabe eBergville nje kodwa ke sengagcina sengiphelele lapha eGoli. Amen. Bantu benkosi kusuka kwami le mina ke ukusuka kwami le ekhaya angisibanga kahle bantu benkosi. Ngoba ukhona ukuthi usuke ungaxabene namuntu. Awuthukanga muntu, awulwanga naye. Kodwa uthola ukuthi isimo sekuphoqa ukuthi ngelanga elithize indaba yakho indaba yakho ipheli. Amen. Nami ke ngasuka kanjalo ke. Lapho engibona khona uShembe, ngibone khona ukuthi uShembe uNkulunkulu ngempela. Lapho engathi sengilande imoto edrobheni eBergville. Ngoba ilanga selingelile ukuthi ngelanga elithize Friday futhi ngaphuma umuntu la ophilayo. Amen. Wakhosti ukuthi ngolosithathu ngihambe ngoba naseBergville ngibhekile ukuthi mazogibela itaxi bazayilandela itaxi. Amen. Wakhosti ngolosithathu ngihambe la kanjani ngiyofuna imoto ezizangithatha zingilethela eGoli. Amen. Asithola imoto ngo-3 abachazela ukuthi angifuni sifike ekhanya laphana, ngifuna sifike nje sokuthe abantu engizukubona ngoba inhlangano yokubi ikhala igcwele yonke indawo. Amen. Kwenzeka kanjalo abashintsha kahle imoto, bashintsha i-oil yonke into, aphuma nemoto engani mangikwathi usibayazi ke labasekhaya kunesithupha kwathi kwathusa kudala samabhasi engani mangikwathi ngathi ngiyabheka ngasento abazo ngabona nje ife lilingana nami mangimile washanje umyazi phakathi yathi atshela uDrago ngathi azini lela lifulela lingabe funa ukuphazamisa amasendasha impahla ngoba kuyomosha yonke impahla yami. Amen. Ngadlula angidlula la ngaphambili kufuneka ngingene sengena ngaphakathi emandleni ekhaya nangempela sandleni sokuyaqala impela sokuqala ukuthi impela
kuthi intaba le yasekhaya ngothi nazakhe phansi kwentaba abathi ngubheke sathi masithi nje qhambele enkambeni yenkomo sizokumesela le nkomo ayiwasekumnyama yasho inhliziyo yathi inhliziyo la bantu ngoba mina la ngaphe khona umuzi wami la umuzi kababa la yimuva ishop abameshop basemakhaya adayisa nalento ephuzwa lezi muncu lezi kodwa lovala ngo-8 nanana inhliziyo yami isho iqala ngesentabeni ngiqala ukubona lezi yamoto njengoba labantu ngibabonile ukuthi badlala igame nami bazofonela labantu bese ngithi hayi kodwa kuyobonakala singene ngaphakathi emzini yazi bantu benkosi ushembe masithi uNkulunkulu ungayithathi kancane uyabona nje le yabhodi lebhale Doornfontein imoto zila mina ngilele le moto phambili ngoba inebakhombayo yazi bantu benkosi libalele izulu unganalutho kodwa kwavele kwashaya umunye umbane engakaze ukubona lashaya umbani lashamba laduma kwachitheka ikale yongena ezindlini amen la bantu abangaphandle shoko ngalesathi mgena bechitha ikale ngena ngaphakathi mina ngiyadlula nemoto ngangena kemangena nemoto ekhaya lashaya izulu ngazibuza ukuthi hawu lezulu lelibuya bathoda kusekubheka ngoba lishaya amaconsi abanzi themasingena ngaphuma ngangafike ngama nje dining room ngama kanje lo mama nangathi wenzakalana kwenzeka iphatha zoneta zonke ushite bholi ngesifike nalutho uthe senjalo nathi izwayi ngenzela labantu abangemuva bangaboni amen kubekana layishe salayisha bantu benkosi kubuhlungu kuhamba ukubaleka ngoba ushinto zakho ebalulekile into zakho edurayo sophana ngazo kulabantu kulabantu abansizayo ngophela manje ngeke ulayishe izinto ezinkulu ezizohlupha lapha endleleni elindlela yethu futhi ihamba ikhuphuka intaba ipese yithi wakhoza ufuna ngiphane ngazo lezi mpahla amen iy'nkomo lezosikhathi bayazibulala nasentabeni ngoba bebona ngizifakele itswayi bahamba nabaya entabeni futhi asibaziphelele abazipha kona amen kusiyinkomo uqume isibayeni kanti benkosi kushembe uNkulunkulu amen zani masiqeda ukulayisha masilayisha izulu asashaya kakhulu imenze ngokujuma nokuthi ngeke ulunguze emnyango yabanyiza yaduma ukuveza inhloko awazi uma izobuya nakho into eyenzeka lapho ngalilayisha ngaqeda ngase ngiyendini abantu abadala shisa impepende ngayo abatshela ngathi sekunjalo ngathi ukuhamba lami utshwala ngene imoto esahamba masihamba la mayiphuma nje imoto egeyithini imoto zilandelana ngicabanga lesa sigodi esingaphansi kwetaba ukuthi hawu lezi moto kufika lapha sigaxele ngeke vele bazosithola la kodwa sayimasuka khona zayi masihambeni esikontirini esiza la yesuwini laba bangale emazizini abasedevi bayazi yandaba ngasesilini ukuthi isikontiri sakhona sihamba siyojika siyodlulela ntombi siyebe singithi amen sayi masingena esikontirini imoto sengilokhu ngibheka nasesipilini le eza ngesemuva ayi mangibheka hawu sayi masingena zonke lanqamuka izulu amen ngahamba ngazofika endleleni angiyekelele ngoba zazi bathi ngoba phela khona bathi Albekosi ushembe masithi uNkulunkulu amen ngingaqashwa ngo7 ekseni aqoshwa ngo11 yilanga elilodwa ngazange uthi umsebenzi amen hawu
Ngiphethela amabhutsi, ngiphethe yonke into. Ekubeni isupervisor yakhona iyangangida umsebenzi ngiyashaya. Ngoba lapha Gautrain Asantini, ikhampani yabo bayifika yangithola mina ngisebenza phansi kwakhe kuMarine Robert. Yangithola ngisebenza phansi kwakhe, ngixolele kancane ngijwayelanga lezinto lezi. Yangithola ikhampani le ngisebenza lapha. Mangiphuma lapha uphela umsebenzi nakhona zakhishwa lapha. Induna yabona mali lokuthi enkulu wabethubani ufakude lo fakude engafuna ukusibona ngoba thina kuthiwa singoshis boy lapha belungu ngoba mina umsebenzi zami ufune umuntu ngathi mangifika lapha kusetshenzwa kwebhiza abantu avele ngafika ngabuza ngathi ngifuna isupervisor le ethe umapendana nangempela bamthatha bangomba phezulu oqala isupervisor induna oqala engayithola ngathi mangisho njalo abheke eceleni neyesibili abheke eceleni thema kamka semangathi yakithi intuso elihle amen abangikhumbula ukuthi akufika kuphukela lapha phezulu lapho bakhona bazobathola khona awuma ngifika ngithola behlangene akokotha ngabangaxolisa so for interaction ngangena endabeni mangibatshela ngekhampani yethu ayibajabula ngabathi ayike sinomunye wesithu ezosebenza naye ngoba ikhampani yemsiyazi lomlando aleka kwenzeka lento lezi induna ngithi bezigcwele lapha phansi singafuna ukunaka sengene ngaphakathi ukungayibona into ingabelungu yibonke abantu abayimpilo zabelungu lapha sesiyakhuluma nabelungu sesiyahleka baya ikhampani ekubekuyile yabo landile rate leya yindle ikhampani yethu enkulu yale hayike right uzodlula lapha indaba yethu benenduna le wayithi kufaka ukuthi yasuka lapha ngoba belungu bathi wona nina nobabili thina sola na material sibeke la nina niyakwazi umsebenzi izoba khona iforeman yena ngempela balethi ibhuku bathi ibhuku nayi kulungile mina ke kimi nje ngiyinduna yini ngoba nginiphethe kuphela mina niyakwazi umsebenzi nokuthi asingayidizeli-ke le handle yasiqoshisa-ke amen angidlule lapho ngizoze ngiqoshwe ngo-7 ngo-11 nje mase ngiqoshiwe sengiya kule khampani na egcine seyifika la izosebenza isupervisor khona iyasibona mangifika lapho ngithola induna yompeli itendoda uwe ngithi ya ngithi ngifuna athi hayi woza supervisor afike supervisor angi-introduce hayi supervisor uthi awu uwe ngithi ya woza matete umlungu se-Cape Town usandayo ngaholiday nangempela bangibuya ngophela ngeke abantwana abanamsebenzi ukuthi ulinde umlungu ukuthi uzabuya eCape Town abantwana bayasifuna kusasa afuna ukukhera abantwana hayi ngisacabanga ngithi eyi funeke ngibone iplani ukuthi ngithola isikoro bhonyana sengiyodlula lela sonto elikhulu leli lapha edrobheni le-Universal ngizokufana sebengapha ngapha nangapha hawu bafana kwenze njani bayangithandazela bangishaye ekhanda abantu bangishaye ufuna umsebenzi bala bethile lo msebenzi ngathi wathi awunazo yabona abafana bayibona impela babephethe bethi amen ngike bafana manje bafana phela so manje kusuka la kiwaphi manje bathi hayi woza khona la nangempela ngiqala ngihamba lesonto okuthena mazokuphela inyanga ngase ngithi hayi ngoba kusasa ngiyakumlungu awuthi ngiyekhona niye bangifika ngazazi emsebenzini bangiqasha ngo-7 bajabula futhi supervisor ngilinde for 5 minutes outside ngizothatha semsebenzini ngasho ngathi ngadla mina kababa umlungu waphuma ngo-11 ngaphuma sengixosha amen kwenze nami sengilokhu ngidaka nangemoto ngibheka nethunzi lapha ekhampani ngoba kwenziwa nopende lapha sengilokhu ngidaka ngena kwathi bazazathi ngilisela labantu waphuma umlungu azathi ilakhona kanti uShembe wenza indlela yakhe yani ngoba indoda engayithela ithi uhambe kanjani iza ngokujabula ngathi indoda ngiqoshunka njengoba ngiqosha ngo-11 kanti hayibo yini omtshelayo ngathi ngiyakutshela unyazi lesikhathi begqoka ibhaji wavele washo nje umkhulu wathi hayi mahlupheka uShembe uyeza ngithi uShembe uShembe phela ngathi ukhona
ushembe ngakithi ubona abantu sebebaningi nje bakaShembe ushembe kudala abakhona oma 70s kunje kwakuyinkonzo efihlekile amen yithi mina ngitshela ngoShembe manje ngofike hayi uShembe umuntu athi uzofika ngithini kuShembe phela mina ngijwayele ukuthi good morning sir I'm looking for a job manje umuntu lo uzofika ngithini kuye athi uzofika ukuthi ufuna umsebenzi wathi uthatha 10 cent 20 cent 50 cent yithi ngayibo kahle bo imali le engasathengi nokuthenga wathi ufuna umsebenzi ufuna ukuthenga ngathi ufuna umsebenzi wakushona khona yilapho kuShembe ngabona khona uShembe uNkulunkulu ngoba ngathi bangifika ekuthuthukeni inhlanhla uthi hayi nokuthi njalo ngesonto mangize enkonzweni ngingene ecoaching line yakwaShembe ngangithola njalo lokukhunda umsebenzi noShembe manje phela ngena ngabakhuluma ngapha uShembe siyamazi la dala siyamazi lapha enkosini akithi vele uShembe usamazela lapha enkosini thina enkosini yakithi kwamina manje ngawusindaba nje ukuthi kanjani kodwa le nhlanhla ngani mangifike lezi nya ekuthuthukeni mangeke uShembe kubuyisimama lo muntu othanda ekhuluma ngoShembe nami ngoba nalo ukuthuthuka ngikwazi ngaya kwebhimso wengane encane ngakhulumana wathi angahlupheki samba sonke safika ekuthuthukeni wathi la sikhumuli cathu asijwayele phela thina besijwayele ibump jive lapha kuleya sonto besikuyo shayi ibump jive nevotion enzima kakhulu manje mazokuthiwa ngikhumuli cathu la khumuli yazi abantu benkosi ngathatha i-step eziyi-2 kwaze 3 istep ngeke kusuka amanzi abandayo ezwaneni azophuma la amen ngafika nganikela ngifuna umsebenzi mangifike ekhantamba umuntu umfana wami awubaba kwenze njani namhlanje ngithi ubona nifana athi ayibona nokuhamba kwakho nje hawu bengithi mfana wami ngeke ngitshele le ndaba engibuyo le yanayo ngoba ngathi ngifika kwakusukuma izishosha amen hayi isishosha izishosha alright ngaya manje ngafika thola umsebenzi yilo ngize ngaphuma kuwo amen manje ke sizothubani ke igama lokuthi uNkulunkulu lifane ngolisuka kithi alisuki kuye amen indaba enye ke zathi ukugcina ngithethe lo baba ngisekhaya ngoba mina ngathi ngathola umsebenzi ngathi njalo ngisasebenzela lapha eSanti ama-train ngoba ebhetha manje ukwazi ukhosi ngithola indawo la eSoweto kuhlala ngase ngiyalapha eduke la wahlala khona umalume ngathola indawo khona alright manje nge-Friday ngiyahamba ngekhaya Sunday ngiyabuya noma ngibuya Monday ngiyasuka ngelinye ilanga ngisuka la mangiyale ekhaya ngesonto ekuseni ngiyavuka ekuseni nami ngiyaphuma phela njengomgadi wekhaya ngiyabheka ijardini ngangibheka ngabona ukuthi hayi manje umhlabathi awukho right kahle ngoba uthenga indlu phela ngithi azi umuntu obehlala khona kuyani ukuthi beyiphethe kanjani ngize umama uvula umnyango ekitchen ngimbize ese ngithi ngicela ubonani la ejardini athi hayi mina ngiboni lutho ngithi yabona eshatha ama-pages lezi yabona ukuthi ilevel ama-pages ingakanani athi yami umhlabathi funa ngabe ilevel yakhona ilingana lalizasatha anti yabona endlu ukuthi i-foundation isiphezulu kanjani athi hayi ngiyabona ngithi manje next week angibuye kufanele ukuthi akanjani ngithathe ibharo ngiyilapha esigangeni ngoba isiganga singaphambili ngithi ngizofika ngigubhe umhlabathi ngibuye ngizowuthela la athi sokuqedile ngithi angene endlini hayi nami ngiqhubeke nengikwenzayo mangibuya next week ngiyabuya mangithi egeyithini bangiza nje hawu ngibona ngehobhu nje umhlabathi omningi ongaka kamatibhani uthi nje uphe egeyithini right egeyithini ekhaya hawu mangisathi ngithi lo mhlabathi ngithola umhlabathi akhona awuhlelekile ngiyabona hayi mani umhlabathi awuhlelekile konza kanjani la mangena ekhaya hayi umama athi hayi ngohlale phansi ngixoxele adothi ngenza ikofi uzawumuntu ngixoxele abalethe ikofi ngisahleli abesesho kwenzakala athi hey ngolosithathu
ngithe ngilapha ekhishini ngikhaza bothela ngibona indoda idlule efestereni bayidlule efestereni nendoda ngithi lona ke ngakufunayo izinokho eminyango bangivula umnyango hayi indoda engayazi ukuthi ngiphumele phandle vele ngoba kuseningi uthi angibingelele le ndoda mama ninjani sikhona hawu mama manje thina lapho ungamangali mama mina sisebenza ukuchitha umhlabathi manje lapha nayi truck lapha eGT ngithi angizobuza la ekhaya umhlabathi aniwufuni na uthi umama ngideba namhlanje yamlale ukuthi ngijwayela ukujwayela umhlabathi hayi uthi asifune umhlabathi la uthi angizongijina asifune umhlabathi le ndoda ithi mama umhlabathi awufuni obheka ibala lakho linjani yabona ilapha ibala lakho lini udwani mayisho njalo kwase kuya amazwi la likhulunywa uwe kungavele ngaphelwa kwamandla ngathi hayi into yenkosi ungawuchitha umhlabathi uthi ngaphela njengoba ubona umhlabathi umningi kangaka hawu yebo hayi ku-right bese kuba khona into manje kufuneka ingikhiphe ekhaya ngihambe ngiyelapha ekhoneni kulenye indawo abayidayisa khona kuyo bese ngithi kuye yabona yini labo makhelwane labo bazenza ubasile yiskima abasenzena le ndoda le ayayazi le ndoda okusho ukuthi masingawufaka lo mhlabathi la ejardini angeke uphinde kuqhubeke lutho lapha ekhaya hayi sivumelane kuphume ngapha ngoba abantu benkosi ukukholwa kunzima ukukholwa kwathi labantu abafundi bakaJesu abahamba naye okwani masebonakala uJesu beshubile hawu kalala ngamakhono bonke umuntu ngoba lesibili ngoba uPetro owavela ukuthi akambi inkembi la ake ngikhalele ngenkembe nakhona wamkhuza wathi akwenziwa nje thatha indlela wayibuyisela manje ke thina ngoba kuthi ukholwa kunzima nami ngikhuluma ngabo ngomakhelwane nje ngoba nami ngumuntu ngiyaphila emhlabeni ngaphuma ngahamba ngithe ngikhulile ngambile ngithe mangambile ngadlula imizi emingake emithathu kowesi-4 kwaba khona into engibheke ngakulesi ganga lesi manje makuthi ngiyabheka kulesi ganga izwi lakhuluma kule ndlela lathi wena uthe ufuna umhlabathi umhlabathi ulethile kanti ufunani amen ngabe ngaqalaza kaningi lapho ngathi hayi bo bakhona nabantu abangizwisa lento engizwayo ngazingweba ngathi ukuthi ngiyaphila ngaphuthuma ngathenga lento engithenga ngabuyela ekhaya angene endlini sengismayila wathi mama kanti ubuya sesmayila nje manje sokwenze njani ngathi hayi phela inkinga nje ukuthi uyazi ukuthi mina ngikhonza apha ngithi wathi ngathi ngikhonza washembe ngathi lo mhlabathi ulethe ushembele wathi ngamtshela ngathi wena ngilapha izwi likhulume la izwi likhuluma kule ndlela lakhuluma ngomhlabathi lo ukuthi ngifunani ukumhlaba ulethile esangweni amen ngakho bantu benkosi noma ngabe ngabanzima kanjani impilo inzima ayilula impilo ayinzima nokukholwa futhi kunzima ngoba ufuna umuntu okholwa ngokuqinisa ongakholwa ngokulandela umngane wakhe ongakholwa ngokuthi usibani ngobe nalento enjena ngoba ekhonza lapha ukukholwa lokwala kufuna ukuthi uhambe njengoba baba besilaya nje amen apho ke nami-ke nayo into ebengicela nje ukudlulisa ukuthi cha ushembele uNkulunkulu size singadikibali noma ngabe kunzima kunjani njalo njengoba kwathi ngike ngahlala 7 years hayi close 7 years yonke ngumama ngubaba ekhaya umama egula njalo nge-weekend ngifuna ngekhaya funa ngibheka abantwana bawashela iy'mpahla zonke elingane zami futhi izincane ngiwashela iy'mpahla zi-ayinelwe mina ngithi mande ngiyabuya ngize emsebenzini njalo akusho nje kwenzeka kanjalo nje ngizalwa ngedwa nginjengalesihlahla lesi ngoba sisodwa kanje cha sinabo abantu ezizalwa la engisho ukuthi yabona le nkonzo fune siyibonge thina ngoba sibone izwi lasemhlabeni lisaphila
Abaningi bayadinga lento abazi angayithola kanjani. Abanye baney'nkinga ey'ningi kodwa thina uma besitshela wena ukuthi hhayi lento into enjengale. Abuye futhi umuntu athi hawu uyazi wangisiza bese ngiphelile imali. Ngakho indaba kahle besiyiphathe angazi ngathini. Njengey'khathi zamantuba yabona nalaba ngaphandle lapha ley'nkonzo lezi zangaphandle lezi ngoba ziyathanda ukumncofushela ungalwi kuphela umuntu mayekhuluma athanda umtshela umbheke ukuthi yabona lo impendulo uzayithola akancofi mina ungcofisa isonto likashembe. Amen. Nkosi buseni ngizwile. Amen.